Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kakasi Students Union war Jaintia Circle rakar atruk rempang arja apusau kala ujor syaka subdivisional officer jangka Amlarem Civil Subdivision halo kejing dan bor jing shipai BSF Langrod yo officer in charge jangka Muktapur Veterinary Dispensary Dr. Sebok Lang Buam kabelajar kesengi ublei kaloi truk rempang arja apusau kat baudang temu benik kwai dok ha wa lakro Keseng kelap haru ia ke kopi jeng ujor syu Deputy Commissioner jangka West Jaintia Hills ubak BS Soklia, syu Chairperson jangka Meghalaya Human Rights Commission, syu Second in Command BSF, bat syu Menteri Ketenat Kampung Iyeng ke Sarkar Jelau bat Preston Tensong, bakin tuklar halokan ia jinja bat ban pensitam meki arngut kesipai BSF ke badan keti halakam tombor ia kalong renyeng jeng Dr. Buam. Keseng ni penjur bat lidap dari jeng songsi, bah nakapor sekapor, di pada persenam jengi Isyak tombor, hari ni ki badan kapor, panpej lagi jaga kapor. Itip ki BSF dan ki defense ke kamram jong ki banyada yo put jong kari berban syakri lagi nong senang. Andre pause pada ke bejia kamtam sini kat han jongi naduk kinong rap naduk kinong lek yo lek hat ki syak pentot man la kapor. Mencepat kemau kat aja hagi than sim ro baladon kajing ya Herkuli ro nakaliang jongi BSF. Kalau ke iki bensongsi kamtam ya kajing jia ke bamenin ke aja ya wei parado parasnam jongi bedero wei nong tre jongga veritri kaseng kala simkhia naduk mening kesengi banyadon bat dengkat batu banyak keren syobangi kenduk bat studio ro ngeyok ban kenduk ro bangi lepan sengau syu bakaseng hi kadon kat batu kamtam bat ki nong snong jongi than bodar lah kono kopor bakadon kam Jadi kajing keren jongi yo SDO minta kesengi kalau ngobe sesok nomor nakaliang jong uhi ulan unsa communicate syaki haya authorities jong BSF Fort Battalion sebadan hapo umpling ni kermen ba nakaliang jong department kan simi ya kata corrective measures ban regulate ya kani ka rekom trekam ke jonggi BSF nila yo hi kajing tip na i ba sebok lak buam ba nakaliang jong i ila file ya ka FIR persya ya kini ki nong tombor ini kita ki BSF di ngatrai ketu kenyat la kejong ke bentah di nakaliang jong keseng hi nisyo tu bakaladon kata kajing penken kaan nakaliang jong ini ki BSF bangila i la thoru syaka chairperson jong ka state human rights commission bangin phajing thoru syaw home minister bantek lakam ya keni kerkom trekam jong ini BSF di nakaliang jong keseng hi ka perkonjur biang sesin ya kajing lek tokmen jongi di BSF ya we nagi paradok persnam jongi bat ngingit scam balang ba kani ka mat banyila sim bat ngila wanra kamat SDO kalau ngobai sesok bat kanom jesuk nang ni syakmat